Kajing nak kelut ke sarkar jelah hakabaya day kajing dawa ki lightly ki snat trekam ka Khasi Students Union KSU berkentup ya ka KSU Balat Border Area Circle ka KSU Lauba Border Area Circle bat ka KSU South Semper Circle haringkat kajing trailang ka KSU Southwest Khasi Hills District ban kentiu kerdan no ya ka Mausan Ram CNR di block ka Civil Subdivision wat hadin kajing ki ka bala bon sien kala penlong ya ka seng ban sedang sedak kawaipat kajing ki kata da ka signature campaign. Ya kini ka campaign las dang haka sitarik urisau araja arpusau haka snong lauba bat keban penkot pat haka nriu tarik urisau araja arpusau haka snong jelap. Haba kran sikilat pathai kubor na kaliang samla sambor lang sabong u presiden ke KSU Lauba Border Area Circle ula kerpat ikinong snong bikin ai kajing kersan haka ni kajing ki. Kemudian kumban syupan kenal ya pergi pai nong snong boro ba kenika marching dawa ka ba kentiu padano ya ka Mausan Ram CNR di block syaka Mausan Ram Civil Subdivision kenika marching dawa ka ba gaseng kalaya dawa nadu benai Agos bat kelam dapan sarteng yaki marching dawa nilayai peteng nakapor syakapor dakawai hakawai pat kajing dawa kata ngilasdang dakasidin demonstration kawalalong haspau tarik pena Agos station Mausan Ram ilapan buat ya ka pakhang office apo ka Mausan Ram blok berawai nang tapak ngilapan long biang ya kasidin demonstration kawalalong ha madan malki haslo kajing pelong jungi begini program kalau ba hadin kerpa ke bajajai ke jungi hakaba ngilabu ya appointment bangin ya kendu ya chief minister manekran nalor kani kaman handrai nakaliang ke jongu umsyam nakaliang jongu buat ke sarkar kim syamla pensngap ai ti nagata kadau ngiman si ban hamadan ban peni banwa kita kajing kersan kajing bapor nagi pajba nong jong bagi ye jong kadong katang Mausan Ram kani kadai kajing sedang jong kani ka signature campaign lain kajing ya soi pajba ban yang menjur ya kata kajing gentio kerdano ya ka Mausan Ram siana di blok syaka Mausan Ram Civil Subdivision ngindang ya bitang ya kani ka signature campaign ban ngene penlong sakawai pat hajelap haka Nriu terek, cuman tahu benai, ban arflay terek, ngin pelong hasau sampai. Hadian juga ta ngin pelong pat sakawai ke signature campaign, bat kandai ke signature campaign ke bakhadu. Kata kelong Mausan Ram ya kaba ya katarik ngin sapentep habaro kipai ba nong jaksam jangan ni kadong kathan bi chungi. Sajisin nga snow manay kublay ya baro kipay ba kiblay shimanta akan ka signature campaign nadu kiriurang ba klam da jer karteng nangta kilong kami kisamla kenthai bat shanrang bat kum juro ya kihap kibare ki kena school kibalong ru kalawai dabata kadong kathan bagari gajai bade hebora gawai piwi kajing jengai kebangin lek dan kam sedu sya district headquarter kata sedu selo kalong ke bapalak hamtam hakajing blok kali
katu ya kapor bat kalung lutfur ka juga kapor tiana kata kadau ida kuai ki pai ba boro pai ba nang sang sang pakin skau ba ban ya trilang bangi banai ka tiga mon tiga diang ban kersan lem ini hagane ka jingale khnang ba kane ka jingale jungi kalong ka bajo ka jingyo ya ka civil subdivision kan pensuk yangi hakiliang baro om tang ba ka pensuk hendrai ninyo ru ikijing mentoy ba fier om tang ka por hoi par ba kum churo iki bom dei na kane ka snong laisak selaki snong kita selaki gisam to blei undan rekat ba phi Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F mentah kasni Lawan rak Shopee link